BYD Dolphin Surf je predstavljen u Beogradu i odmah je privukao pažnju. Model koji je proglašen najurbanijim automobilom 2025. stigao je na domaće tržište uz događaj u Infinity Event centru. Predstavljanje je bilo jasno usmereno na gradsku upotrebu, dizajn, lako manevrisanje i praktičnost. Dolphin Surf je dizajniran za urbane sredine. Mali radijus okretanja i veliki domet u gradu čine ga pogodnim za svakodnevne rute. Brzo punjenje smanjuje vreme zastoja, što je presudno u urbanom ritmu. Ravan dizajn baterije omogućava praktičniji raspored sedišta i prtljažnika, što u malom automobilu znači više funkcionalnosti. Dizajn i zabavni elementi i predstavljanja naglašavaju da BYD cilja mlađu, aktivnu publiku koja vrednuje stil i iskustvo vožnje, a ne samo tehničke brojke. BYD dolazi sa jakim argumentima. Kompanija je prošle godine prodala više od 4,6 miliona vozila, što je podatak koji potvrđuje proizvodne kapacitete i logističku mrežu. To daje poverenje kupcima u servisnu podršku i dostupnost rezervnih delova. A prednosti su odličan domet u gradu i brzo punjenje, prostrana unutrašnjost za klasu kompaktnog automobila, atraktivan dizajn koji cilja emotivnu komponentu kupovine, konkurentna cena u odnosu na segment električnih gradskih automobila. Ovo je auto 100% na struju sa jako velikim dometom, što je jako karakteristično za ovaj mali auto. A to je koliko? Sa baterijom od 43 kW ima domet do 500 km gradske vožnje i 340 km kombinovane. Koja su vaše očekivanja od ovog modela? Velika su očekivanja da mi onako skromno, tiho govorimo da ovo potencijalno može biti best buy u Srbiji trenutno. Dolphin Surf je logičan izbor za kupce koji većinu vožnje obavljaju u gradu i žele savremen, praktičan i relativno povoljan električni automobil. Događaj u Beogradu kombinovao je formalno i zabavno. Posetioci su mogli da vide modele u bojama Ice Blue i Black, da razgovaraju sa promo timom i zakažu test vožnju. Atmosfera je bila usmerena na doživljaj. DJ, plesači, arkadna mašina napajanja baterijom automobila i fotografisanje sa LED efektima. Takav pristup jasno komunicira da BYD ne prodaje samo automobil, već i stil života. Uskoro opširnije nakon našeg testa.